megalayapost.news. Kolkasi Meghalaya Tourism Taxi Association lengbau Presiden Uba Arikal Dinus Doling kalapan pau banakaliang ka association kandang beteng ban badamai lad iki kali asam bakinrong sapo sor silong ban kamai sahu kat baki trajala kidang don hapedeng kajing sya pentun nakaliang Presiden ka association Uba Arikal Dinus Doling ulaya tu baka association kandang beteng ya kani kajing khangi ki kali asam karbana kaliang ka asam kampat ban khot ya karan ya kani ka kam Presiden ka association ula kenturu ya kiwe gi judgment ri ki bakamai kali hapo ka jala Meghalaya kentup ya ki bakamai hasor barsyak hapsor balasai ka sngi kimbet ban kamai kali lakade sabar ka jala ni hapo ka jala bat bakin ajing kersan lang ya ka association balada ki ya la na ka association kan membakli ladadon kanu kajing ja halenti sengkien Hakaju kapor ka association ka khot ka wer lang ru ya boro kinong kamai kali ki badi ki trajela bakin wan ban ajing kersan lang ya ka association da ka basangi ka kamai la syai ka sngi barbane snok ti lang bat kasus hakani ka kam kenang bakinong nya kali kamai na Meghalaya kinom sanyon hakibri ku benambar ka jela ki batmu bani uroj balet don bor Come on. ये भी तेबार हम भी तेबार अगर ये कुछ होगा तो नुकसान तो आपका है ना तो आप लोग भी आनंद खेल को फॉलो करो ये समझो Kepada kong nimla benda power session ya ka jingiran kat ni peradaban benda sini hadira jingking dam sai bani laya resto bat kawai ke jingkat pat makaliang jumi kilongnya kali ke my touristic season lemba ka iki ni ka kapat ani rapor bani kong kalong namtak tu produk personam kita nyak kali lokal taxi bat tiba-tiba nasor bat kapsor pa ibu ke jingkat pat item jing snok ti sai ka si kat ba ka tina asam ki patla kan ai bor kemudian tinggi saya sini nanya cemat di pat pan sangi di bantu bani saka jella jing dan isa selong ikili pada par lagi dari nak asam tinggi ka jing pat nanya kali mai terus all Meghalaya dan all Meghalaya touristic sini local taxi tolong payment ki prazu tolong ki produk sami banyak jadi island ni di sini ti akan iga lasai ke sini tak ada pengelio waktu yang lah in ke ini asam ni kita ni yo banyak island yang akan jadi kumsi existan kumsi lagi nonya kali kemai ke preview kita wah nak kalian ke hindi ke tempat jor island ni jadi apa yang ke jingya pensengai kali pada anak asam pada siapa jelas jadi nani sih dia kebaar pan kebang banjur ni namanta kini kiwi pe kijai pendiri banyak kali kamai apa jelaju ni la pendai ki local taxi la pendai ki tourist taxi ibu kacing kerpat ki hani kapor bal nadu saya sini papen nembet bandai kamai siapa jelasam lani ko papi ban le tak jorabat le bani ni kerpat papen ya slok tilang papen ya dan lang kacing trai bat ni ki try ki local driver nani ni ki try jela ki driver local ni badi na po jelaju ni in kerpat itu di kita sendiri bakamai kami punya island kecil sini bandung lek kamai saya sini tak ada baka kecing karai dan itu nu kecing kubur ini adalah yang kita sama ke maling sesimpat atau quality ini ngalapan sini pakai island kecil ladu saya kasih kan dari kecil lah apa yang jong kiri kita sendiri binanya kali kamai kurang lagi jelas Padahal pilih cici kali kajing risk joki kebangi nak kalian kenongnya kali kamai kita try lah minum lah on bakri ya ke ini ke pilih persyak ni pi halo pangila pencai cepi bang ya ya nadu saya di sini besok Habis dia minta kami. Ini niat bisa kemat kami balik. Lada long ban hapan samit tu niat baik, min samit baik. Nilai ni lalang pakoi ban ya kemat
pun ginaunya kali kamai ke premium tap bangin ai ketika dia kaman bangin khanglat ya kini jing sya pan pengi kali perdo pertama ji di bala zaman le sni hang dia bocor pan inangnya itu cepat mentah kami tu inum pendi kedua tu kahira kuma nakalen ke cengang ini ada jing jai du banyak menem step ini ada jing jai tak ada bangin yo cicok om bangin long kinong sya rem hak ti gibi kita bentri ni exti panar kina posa Meghalaya Post.news.